Na javnoj tribini održanoj u Sarajevu ove sedmice Udruženje Ove Krajine formirali su vijeće za izgradnju spomenika kralju Tvrtku I. Kotromaniću, smatrajući da je to poruka za budućnost i opstojnost Bosne i Hercegovine. Na javnoj tribini formirano je vijeće za izgradnju spomenika i šireg kruga društvenog i političkog života građana Bosne i Hercegovine. Javna tribina posvećena izgradnji spomenika kralju Kotromaniću I. imala je za cilj animirati javnost i građane, te kroz stručnu i historijsku analizu približiti vrijednosti srednjovjekovne Bosne i 1000-godišnje tradicije državnosti Bosne i Hercegovine. Projekat za izgradnju spomenika kralja Tvrtka I. Kotromanića je pod pokroviteljstvom za javnu raspravu koja se održava u zgradi parlamenta Bosne i Hercegovine. Pored regionalnog udruženja Ove Krajine je i pokret za mir, ljubav i prijateljstvo djeca Sarajeva, a inicijativni odbor za izgradnju spomenika kao koordinatori projekta pored mene čine Ivana Ina Mustarac iz Sarajeva, Amir Halep iz Zenice i Enes Eno Vešić iz Sanskog Mosta koji je izradio idejno rješenje spomenika. Na javnoj tribini i njenoj prvoj raspravi mi smo usvojili vijeće kao stručnu komisiju za izgradnju spomenika koja čine ljudi iz šireg kruga društvenog i političkog života građana Bosne i Hercegovine. Javna rasprava za izgradnju spomenika se nastavlja u zgradi parlamenta Bosne i Hercegovine. Tako je nastavak rasprave zakazan za 15. novembar sa početkom od 16 sati, a zakazana rasprava 30. novembra sa početkom od 14 sati će biti završna faza svih aktivnosti koja je vođena u toku jednog mjesečnog ciklusa javne rasprave. Bajrić smatra da danas u Bosni i Hercegovini nema ni približno slične osobe, niti državnika koji bi bilo čime posjećao na slavnoga bosanskoga kralja Tvrtka I. Kotromanića, ali isto tako ističe da nam niko ne daje za pravo da posustamo borbi za bolju Bosnu i Hercegovinu, čuvajući uspomene na onu poput Tvrtkove. Ko ne poznaje, ko ne cijeni svoju prošlost i svoje slavne, taj ne može spoznati ni svoju sadašnjost, niti imati jasne vidike za budućnost. Bosanski kralj Tvrtko I. Kotromanić je bio simbol brige za svoju domovinu i njene građane, njihov napredak i prosperitet, simbol slobode i snage. Bosanski kralj Tvrtko je bio domoljub, imao je viziju Bosne i on je tu viziju pretočio u život. Bosnu u doba Tvrtka i Bosnu danas vežu, nažalost, samo Ljiljane. Tvrtko I. Kotromanić je prigrlio Bosnu i Ljiljane, mislio je o njenom napretku i snazi, o sretnim Bošnjanima u srednjovjekovnoj Bosni, dok danas sa pravom ističem da današnji bosanski vlastodržci su njegova sušta suprotnost. Oni odbacuju i Bosnu i Ljiljane i s tim dokazuju da je Bosna i Hercegovina neka zajednica naroda nastala onog momenta kada je uspostavljen nepravedno nametnuti Dejtonski mirovni ugovor ili sporazum. Sa ovakvim dejtonskim uređenjem države krše se sva ljudska prava i slobode. Lideri rade svjesno na destrukciji države, na getoizaciji naroda i disoluciji zemlje, a da pritom bez ikakve pomisli ne raspravljaju za pravedan život svakog građanina na jednakopravnosti i slobodi građana koju čine svaka stopa ove zemlje. Podizanje spomenika Tvrtku ima simbolični značaj u odnosu na savremenu Bosnu i Hercegovinu koja je veoma krhka. Spomenik kralju Tvrtku I. Kotromaniću podsjeća na jedan od najvažnijih temelja današnje državnosti Bosne i Hercegovine, kazano između ostalog na održanoj tribini.